Turi hano mu modoka mu muhanda tuva Kharkiv twerekeza Kiev. Turi kumva ko abasirikare b'Abarusiya bari inyuma yacu nk'isaha imwe cyangwa ebyiri, ariko ntabwo tubizi neza. Ubu hari urujijo rwinshi hano muri Ikrene. Twabyutse kare cyane uyu munsi hamaze guturika ibibombe bibiri. Kuva icyo gihe rero abasirikare b'Abarusiya binjiye muri Ikrene baturutse mu bice byose by'igihugu. Abantu rero bari guhunga bava mu bice bimwe by'imijyi berekeza mu yindi mijyi. Nibyo natwe ubu dukoze, turi kwerekeza mu wundi mujyi aho twizeye ko dushobora gutekana agahe gato. Ubu turi kugerageza kumva ibyo ari byo n'ahantu abantu bashobora kujya ngo babone agahenge mu gihe bari kwibasira cyane aho abantu bashobora kubona indaro. Twumvise ko mu gihe cy'amasaha 24 ashize abantu 10 bamaze gupfa, harimo abasivile n'abasirikare. Civilian population and many more among soldiers. This is Heather Murdoch reporting. Iyi ni inkuru ya Heather Murdoch, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri muri Ikrene.